야, 탐제를 다시 들려인다. 다 들링에 지슈고야 되지요 말에 단 남준 캠보레 로베레 게게 남바서 랍자다 낭 심바레데 옛나야 당아랑게 냠뇽토네 디스티스 저런돌라 냠뇽고네 저런돌라 디스 랍제지기 다 저런도 당아파도 trawache pe gawo pe chong 다 저런도 소소소소라 개ፋ 따고래 또 저런도 trawar라마야 부대로지 로단다 돌로이나레 납자이나레 대사레 탐지 갈로다 피리세고 말해 군들 말해 근데 피리에도 갈라 로동데 가세 고글 랭고야 될래 저랑도 가르고야 돼 랭고야 돼 저랑도 고급이어래 저랑도 그 탐탐들 랭싱이면도 와 지부 나와 지부 땅야다 모빌도 못해야다 된다랑 삼로코네 된대잖아 소소 미티들라 종 되게요 봐 된대 인도 저랑도라 따다 저랑도 다발라마야 보대요나 되네 파말라에 셈대요 말에 저랑도 다발라마야 보마치나 되네 쇼마 다와 마치 소아이나 데 파말라 가시 종라요래 레 말이야 데 저랑도 나사 종소에나 되네 베샤밍에도 그 콤바 벌리잖네 데 저랑도 맨지 지구거래 말해 데 다와 마치나 나사다 레 남데 레소나 강한 소리라 그래 소소 파말라라기도 와 말해 야보 산도 땅다 이 곰발레 데두가라 탐지 피리데 피스테 구고 말해 기긴 라차 때 구고 말해 돌로이나레 나사이나레 데사인체 레전 넘버 속 첸넘버도 강투도 샵지 슈거래 다 텐데 고갑라 이두가라 디스 소소랑데 삼도 땅다 하두름 버체다 곰바 삼로 마타나야 소소라 페다 우다다 충중도 삼도 땅날라 우다 저런도 라 파말 삼로 치단다 저런도 파말 제와여래 파말 제와여나 파말라 텔레 가르고래 저런도 데세링라 롭정야 보지 쮸버야 보지서나 다 파말라 텔레 또 데려와 저런도 파말 제와여래 가기여래 이나야 레가디 핀추갈래 파말 갈리 되고여와 단도 곰바데도 디스티스타 강가 용어래 저러는 자왈로네 또 고동을 레갈레나 팀는 걸로 두고 그래 레가질레나 오피스는 도나 팀도 키고로 아 근데 제메질레 소에나 제메 올은 두고 그러와 딜레다 곰바나라 데네 강갈레 여래 디스티스 팀갈 로고레 팀 도에체발라 소소로 롭정야 보래 레아사메 치도 팀 조고로 마도 저런들 나와치 보자 쿠지자연다 저 롭정 체사 말에 된 나와 간데치나 로춘주들라 저런도 메세 돌아 도고로 팀 줘야 돼 저런도 치도래다 팀 마서 곰발로 쿠지자연나 소소소 소소소 뜨뜨뜨 줘야 돼 알레 카오레 니가 모벨다 니가 바바단 도고로와 골라 람게메나 저런도 라자 탑소나 된 미드 톨라 말에 팀 줘야 돼 되게 된다 저런도 된다 팀 줘고래 롭정이 아버지라나 삼네 캠볼로 병게 팀 줘야 돼 쟤는 캠볼로 병게 팀 줘야 돼 쟤라도 쟤도 롭정이 아버지라나 걔네 캠볼로 병 레진 아버지게 팀 줘야 돼 좀더 데레마도 코란돌로 팀 줘는 코란돌로 개변 가요 말에 레 말에 대성로 탄다 라운드 디스 룹다 저런 소소랑도 룹싱면도 와 로니슈스 랩타르다 망쳐 로니슈레다 디스 아페아벨레 페다 우다우나 아페아벨레 바자우나 아페아벨레 바자운데나 탐도 때문에 닌가 때문이라는 로샤레 닌가 때문에야나 삼노마도 요마레 로봉조체 롭정체서나 마마마마 갈라 미 간디지 아부조고 삼네 삼노지야마
고갑지라는 점무자야다 푸르불자야지다 지부다야지 마도 삼록 당겨요 말아 카요 말에 저런도 로충조래 저런도 쩐자고요 말다 저런도 소소소소가 쩐 통음에다 와니 저런도 나야 돼 쩐영 와셔봤지 안도 나야 돼 쩐영 와시나 소소가 쩐영 와시나 소소소소 버자이치도 그래 소소가 쩐영 와시나 소소 버자이치도 해야 돼 깔래 가오래 삼고도 말해 삼로야보다 다 저런도 로 니슈 인체 인지를 망치야 그래 다로 니슈 연달 삼로다 다로 친주라 다 가요 말아 다로 차도 도게 소소라 대체 소소소도 빈자 총알아 다 전소 빈자 총알아 저런도 아바마사나 나로와 된 저런도 더와 친주이나 치하게 총알라 랍자야 붙여야 돼 치하게 랍자야 고갑으로 와 this color round dushi chida lama gombala kasogoro ngala semde mena gombala sene mena tende kokap tele ngi chance abuchile ngi ti tamje patient te go medo tende kokala ngi lojung de abuchego samna tende china digmedo ngala tsawa mena me gombala simshu mena me zo tabu charando feda udawe chida 니 저런도 타와토니 나도 곰발에 평온도네 sameke rewa me chorando la gombaji tune lobjoji te tuna chorando mese senta da tsechimani la jibu yona chido tingi gombati jabare chorando soso langa rutwechi zoechido gombajare mado nodo gombajane chorando pen thon samne miyu kaime chorando la yabujire na sam chorando la ta 파마게 춘돌에 때와 열에 되나 최다 연대 납투고 말와 저열에 파마게 부부라를 때와 열에 저열에 집에 소소라 연대다 냠레 메온도 델롭데 제토야 컨트롤 발레요 말에 근데 인도 녜디 하고네 땅가란데 제나 춘족에서 라마레 파마레 소소게 타벨라마게 롭존 제샤죠 파마게 랍제치 디 녜네 저런들라 럽정 아버지 때 도나삼 땡아라 미위치네 곰바자레 저런들이 지 라마 럽변 캠보 코란도게 코란도 럽정 지네 타저레 캠보 럽변 저런도 체든 땡가 니가 갈래 자고레 코란도 체든이 말에 저런도다 럽정 코란도 럽정 지네 타저레 디 럽정 체주데 저런들라 때나 삼네다 곰발라 갈래 자 때레마도 곰발 되는 걸 용고지 도세네 캠보 럽변다 줄레기 근데 미유치 말에 건도 소소도나 랑가 여래 포란도 만드네 치잔로야게 여래 고가 여래 난 로고 말에 저란도 럽종치 때또 삼네 레전드 말에 캠보토의 집에 캠보 로벨 라마 탐지기 저란도 제도 가라 만드네 저란도라 럽종치 때또나 삼네 곰발라 용 겐코네 찰렌낭조레 저란도 제도 코란도 달럽종 다신사라 치자로나 놓쳐줘래 पेशासोना रोजो 코로나도라 랑가 예레 데 랑가라 미요 마타네 저런도라 다 춘주가도 소정치 디 소정치 주데 저런도라 디스 때 토나 삼네 코로나도게나 줄레 투레 코로나도 갈로 쇼라주마 코로나도게다 가서 그렇고 다나토네 탐지 캠볼로면 다나 제주 저런도 삼로단에 제게 제나모도 제도 제거하다 디 저런도 인지미지 워셔베 제고라 티 워셔베 인지미지나 티 하고와이나 저럴라 팽게데 오 어른도 제도래도 와 섬나 티 로조이나 제도토고 로베 코라도 제도래 섬나 저런도 로존 제하게 셈바디 티 나도 미포라 루일라이 베테네 네게티브티 망타는 안돌라 가르치나 네게티브 짱짱 로와 저런도라 포지티브 뜻하니 요 말와 레마르라다 곰발 딩에 트라우버 네게티브 짱짱 되도와 포지티브 네게티브 망타네 데 곰발 되도 해도와 네게티브 망타래도 고투서에 포지티브 야부지에나다 저도 곰발 되서나 되로 지금 말해 네게티브 망타 그게 천주 제라 셈바팜 된대래 팀 깔레도 빼 깔레도 잡로잖아 깔레더와 제메레나 제메 하베툰 되버래 연디면은 nhập 주시기래 제메게 के आउँदैन ल काटु दुन खाना पाको तिमी के काम छ लाग्यो काजु सेन देव दुवा गोम्बा दिदे राजा चंद्र छोरवा
내가 지금만 내가 낸다야 진작에 라번 세기래 따따따따 마이는 라차 째기로 와 말해 가드나 나오지 부지 메르다 내가 내나 팀올라 도그래 제메질레나 팀을 거랑 자상 팀 도그래 지부지 되베 곰발 때나가 타르바 토스 된 거래 내가 내서는 양양한 홍사래 저런서 망부 타와 미디아디 가래 니기도 망다네 땡고로 와 제마레야 보상도 당다 티 일로페 그 까지 당래 나면에서라 양라도 도가 가르데다 몰몬 પરને나 તે ઘરલે ગલી દે તેને નામ તો ડામેડા કોને ધ્યાન રૂક દવા લેગા લેના કંપની તો નયા યપટી સિંગલી કરે जिंदगी मगन पेशा याबु लेगा मालेना लाचा तुबरे चिपरवा थासा यो मरदा काउडु न चिपुता यो मारे दुकारा रे गोंबल देना या दुखा चेना फेदा उठाऊं था ने कबला दुखा युंगरे दे थामाला लोबजो याबुरा रे शेंगे याबुरा रे ते समझता था सुखा था ना लास्ट में दुखा आउँछ अलि दुःख छ भने लास्टमा त सुख आउँछ खो निचा ढुगो गर्दा कारुको सुख छ भने चिपु ताता थामल दुपु युङ्गरदा ती दुपु पे दुख्जा छाग्रदा तान्दा दुःख छैन मङ पपे चिपु छ कारि काङा छु सुना तेला ngole चितो तेला जपा गम्तो सुना हैप्पी इन्जॉय चिप्सो देरदा 저런도 나와 चिपु सम도 당거 दोआ थामा दुःख रेदा Teacherando hakumdwa. This. Afabile peda utauna. Takalukro. Tata tendela at marina, tadi mashera series. Nandula chicken gomare, Nandula maya gomare, gombala simju gomare. Comes come gombala di dance time, cock up there, dance about tabda. Kala with the Kosurban. The dance tabla go mada. Yeah. और रुम्बु चले पर डांस करने दिया वाला डांस समझ में आते हैं यहाँ कहीं जा उड़ा करने पे सारदा यहाँ गोंबा फैला दिन डांस करना गुरु डांस है मौका दिया डांस गुरु ले बने वाला ने दिखा हुआ जेना फैला जाना पेटी जा रहे मत तो खर्च लोबजों जैसा कि तेरे घर से शेर जाता हूँ लोबटारे संग चुक जाए रहा तादी जाऊँ चला से खाते चुनचुन कैसे ठापटा सानु उम्र में के दुखा पारे बने सीमा गोए बने दुखा गरेर ज्ञान लिनु न अहिले सानोमा दुःख लिनु न अब बुढा बेलामा सुख गर्नु त अहिले सुख छ भने बुढा बेलामा दुःख हुन्छ नि फेरि ती दुःखमा चाहिँ लागा यो मार्ला त कसरी भन्नुपर्छ यो अब अहिले नै हामीले पढ्दाखेरि धेरै दुःख आउँछ हैन त्यो दुःखहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति सहाएर चाहिँ पछिको लागि अलिकति आफ्नो एउटा कमसे कम पनि रुचिराले के भन्नुहुँदैछ भने आफ्नो एउटा लाइफको लागि पनि सोचेर अहिले अलिअलि हामीलाई अब कामहरू गर्दाखेरि पढ्दाखेरि दुःख हुन्छ नि त्यो दुःख सहाएर चाहिँ पछिको लागि हामीले धेरै सोचेर चाहिँ पढ्नुपर्छ र पछिको दिनमा सुख राम्रो हुन्छ भन्नुपर्छ राम्रो पढेर एडुकेसन राम्रो छ भने चाहिँ सुख हुन्छ पछि गएर दुःख हुँदैन भन्नुपर्छ अहिले सबै के भन्छ बन्दोबस्त गरेको के पार्यो भने सबै छँदैछ अलिअलि त ठिमा जान कानुमा जानुपर्छ बिहान उड्नुपर्छ दुःख त छ अरे अब त्यसले अलिकति दुःखले अलिकति बोकेर म पछिको लागि सुख होस् भनेर अलि दुःख लिनु न अलि दुःख लियो भने अलिकति अलि यङ हो नि अलिकति पनि हल्का हुन्छ नि हाम्रो अलि त यङ हो अलिकति दुःखले गरेको काट्छको काले जम्नाके तन्द रुपोले ठट्टाइहरू वाला दा अब अहिले तिमीहरूले अब दुःख गरेको जुन चाहिँ अब एउटा फल चाहिँ पछिको दिनमा राम्रो पाउँछ भनेर जस्तो तन्द दुःख गरेको अलि यङ हो दुःख गर्न सक्छ अलिकति हात गर्नुहोस् कुरा बुझ्यो होइन अलि यङ हो नि अलिकति रगत सबै हट भइसकेको छ नि चिसो भएको छैन अहिले तपाईँहरू सानो नै हो अहिले यङ हो भन्दा खोकिनु भन्नुहोस् त त्यही लोपनहरू खेम्पाहरूले अलि गाली दियो भने नराम्रो नसोच्नुहोस् ओ लोपनहरूले त त्यसै त गाली दिँदैन होला लोपनहरू गाली दिँदैन दवा उठा खाएको छैन होला हमको लागि गाली दियो होला तर मेरो आफै गाली देख्दैन तर लोपेहरूले त खेम्पाहरूले त्यसै त कहाँ गाली दिने
गाली दियो भने आफै दुःख हो त्यस्तो देख्दैन त्यसै देख्दैन भने पोजिटिभ आउनुपर्छ अहिले तपाईँहरू लोपेहरूले गाली दियो भने लोपेहरूले हाम्रोले त मन पर्दैन होला त्यही कारणले गाली दियो होला मन पर्छ भने त गाली दिँदैन होला भने तपाईँहरू सोचा यस्तो छ कि त्यो रङ हो तपाईँहरू जिन्दगीमा माया गरेर बस्यो भने त आफै अब राजा जस्तो हुन्छ नि त्यही कारणले तपाईँहरूले दुःख गरेर बसेको यहाँ उहाँहरू सबै पारेको छ कहाँ गयो भने उहाँहरू हातमा हो नि ऊ त के गाउँमा बसेर दुःख गरेर यो गाउँमा बसेर दुःख गरेर उहाँहरूले केही इन्कम छैन तपाईँहरूको लागि हो नि आजकल त सबै पैसा हुने गाउँमा बसेर इन्कम त लोपेहरू खेम्बाहरू केही छैन तर भने पेसा मात्रै उहाँहरू हेऱ्यो होइन कि तपाईँहरूको लागि मैले सानोदेखि पारेको अहिले बुझेको छ त्योहरू सानो लामाहरूले अलिकति बुझाउनु अलिकति सिकाउनु भने लोपे खेम्बोहरू सोचा यस्तो हो कि तपाईँहरू सबै लोछुन्चु के झन्डैसम्म ताने पोजिटिभ लिएर पोजिटिभ आयो भने आफैले बजाउँछ नेगेटिभ छ भने आफैले नुसो गर्छ आफैले नुसो गर्ने मान्छ कि छैन हजुर भन्नुहोस् न आफैले दुःख गर्ने मान्छ कि छैन आफैले नुसो गर्ने मान्छ कि छैन जवाब दिँदैन हजुर आफैले नुसो गर्छ अब हेर्दै गरेर आफै नुसो गर्छ जस्तो छ नि आफैले त नुसो गर्नेको मान छैन तर त्यो नेगेटिभ आएर नुसो गरिदिन्छ तपाईँहरू नबुझेर स्वयं नभएर आफैले नुसो गर्छ तपाईँहरू त्यही चिन्दैन किनभने नचिनेको बिहान बेलुका सँगहरू राम्रो नपारेको कारणले मेरो सांसोका sampai cepuin denggo malah ayo to langsung denggo jero wala da tiki pernah lego हमारे ठिमगाल अब कानुमा जानुपर्छ खुसी गरेर मेरो को लाग्यो भने सांसोका गर्दैन नि अहिले तपाईहरु के नुस पुनः नआएको कारण त्यही हो तपाईहरु बिहान बेलुका बेलुका सोल्का होइन राम्रो आफैको लागि गर्यो भने कति पुनः हुन्छ त्यतिखेर बिहान सोल्का बेलुका सोल्का राम्रो गयो भने तपाईहरु सेटामा पर्दाखेरि पुनः आयो भने 상속가 야부 되는 선남래 소나 저런 로정 제대로 다금 말이라 그러나 셋업 카가지 얘기를 하다 तपाईहरुले 상속 सेटअप पर्दाखेरि है स्पेशल सेटअप पर्दाखेरि अब राम्रो संसोका गरेको छ भने त्यो पुण्यले गर्दाखेरि चाहिँ तिमी पढाइमा एकदमै राम्रो हुन्छ नराम्रो बाटाहरु हुँदैन सक्सेस राम्रो हुन्छ भन्नु भएको छ के धेरैले पढ्छ तर सबै नराम्रो के भन्छ लोब्जङ छिगोहरु दिएन त्यो लोब्जङ त्यसले सेरा सना म्या हुँदो थिएन उता टेन्डु दोला लोब्जङ दिए तम त उता दोसक दोला अब तपाईहरुले काम गर्नु राम्रो पढ्नु हुन्छ हैन तर त्यो अब राम्रो एउटा पुण्य नभएको कारणले गर्दा राम्रो आफैले सोनाम भन्छ पुण्य नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो लोब्जङहरु राम्रो पढेको पढाइहरु पनि गलत बाटोमा जाँदै रहेछ अरे गलत वेमा जाँदै रहेछ अरे त्यो कारणले हामीले संस्कारहरु गर्नु पूजाहरु गर्नु पनि राम्रो वेको लागि पनि हो भनेको छ है त्यन छोरान त कम से कम लामा डेथ हुन मिथे देला लामा डेथ हुन ने सबभन्दा राम्रो हो अब बस्न साध्य भने सांकेसम्म बस्ने बेलामा गर्छु कुरो डेथ हुन मिथे देर हो दे मातु बर्तु सोच्नु चेक गएदी अब चेरो चेस तपाईहरु सकेसम्म चाहिँ लामा नै बसेको लाइफमै पुरा लामा नै बसेको एकदमै राम्रो हो यदि लामा नै बस्नु सकेन भने पनि जति तपाई लामा गर्नुहुन्छ तबसम्म चाहिँ राम्रो पढाइ गर्नु हैन त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भनेको छ त्यनी धेरैले पढ्छ तर त्यो नेगेटिभ धेरै बाहिर उठ त्यस्तो सोचा होइन त्यही सोचा हुन्छ कि पारेमा तपाईहरु पारे त राम्रो इन्ट्रेस्ट छ तर पारेपछि पछि लोब्जङ अब ल्याउँदो गले ngajar त्यही मिलेन अब दिल्ली गर्दा अनि अलिकति अब पढाइ राम्रो भएपछि आफ्नोमा हुन्छ नि अलिकति पढाइ जान्ने भएपछि केही कुराहरु छोकाछोलीदेखि लिएर पेशादेखि जान्ने भएपछि अहंकार भएर चाहिँ त्यहाँदेखि मान्छेहरुले हेपाइ गर्ने धर्म हामीले सिकेको आफ्नो ज्ञान चाहिँ मान्छेहरुलाई अहंकार गरेर हेपाउनुको लागि हैन त्यसलाई बुझाउनुको लागि बाँड्नुको लागि हो भन्ने हुन्छ के अब सांसोका बेलका राम्रो आफैको लागि गर्यो भने
अब राम्रो पायो भने मान्छेको कस्तो गभर्मेन्टै आउँदैन फेरि सबैले माया गर्ने आउँछ सबैले सबै गर्नेमा आउँछ तब त्यो छैन भने पारेमाथि उठ्यो भने हुर्क्यो भने के भन्छ यस्तो जान्छ के अब माथि ठुलो हो के भन्छ जान्छ नि त्यो पूर्ण नभएर यस्तो भयो कि नि परे त राम्रो हो तर सबै पहिले त नपरे अगाडि त यस्तो हजुर भयो अलिकति पऱ्यो भने के पहिले हजुर चाहिँ सिधै त के भनेको तपाईँ यस्तो गर्ने मन छ छैन भने त्यो भन्ने सासोका राम्रो काट्नुहोस् त्यो सासोका नराम्रो पारेर के भन्छ अब त्यो परेर के फाइदा परेर राजा होइन नि राम्रो पऱ्यो भने मान्छेको नोकर त्यो के भन्छ अब छुए अब चे लब्जा अब चे त्यो सेमचेङ्गे योग बुइ सने लब्जा छेर म त सेमचेङ्गे जब यलन रोया यो मदास अब हामीले जति नै पढाइहरू गर्छ नि हामीले चाहिँ हुन्छ पेचामा पनि भन्नु हुन्छ रे रुचिलाले भन्नुभएको छ हामी चाहिँ एज हामीले अब सम्पूर्ण प्राणीको लागि हामी चाहिँ एउटा नोकर जस्तो हो अरे क्या उहाँहरूलाई हामीले कति फाइदा गर्नु सक्छ पुण्य कमाउनलाई उहाँहरूको नोकर स्वरूप हामीले सोचेर चाहिँ कर्महरू गर्नु राम्रो पढाइ गर्नुपर्छ अरे क्या ताकि हामीले उनीहरूलाई अलिक जान्ने भएपछि रुचिलाले भन्नु अब पेचाको मतलब अब बुझे भए पनि तर त्यो पालन नगरेर चाहिँ एकदमै अहङ्कार गरेर हिँड्ने मै हुँ भन्ने ठुलो गरेर हिँड्ने चाहिँ नराम्रो बाटो हो अब अलिकति परिसकेपछि पेसा इन्कम कहाँ छ भने टिचिङ गर्छ इन्कम छैन भने टिचिङ गर्दैन त्यो के भने पूर्ण नभएर गर पूर्ण राम्रो छ त्यो संस्थाका राम्रो दमा पूजा गरे शब्दहरू राम्रो अब संस्थाका चिपो मारे दास मिसानहरू शब्दहरू दुटी सोनम सागर दास लाग्छ साङसोगा मात्रै भयो भने राम्रो नपढ अब फेरि मुचिलाले भन्नुभएको छ साङसोगा राम्रो पढ्नु भन्दा साङसोगा मात्रै राम्रो पढ्नु फेरि छ्याप्टेन जानु चाहिँ होइन भने चाहिँ होइन है छ्याप्टेनहरू जाँदाखेरि राम्रो पढ्नु त्यो पुण्य कमाउँछ कि त्यहाँ पनि धर्म पुण्य कमाउँछ उनीहरूलाई पनि फाइदा हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ होइन उनीहरूलाई राम्रो फाइदा हुनुको लागि चाहिँ हाम्रो राम्रो सम्झेर चाहिँ उनीहरू राम्रो मन सम्झेर नै पढ्नुपर्छ छ्याप्टेनहरू जाँदा पनि राम्रो पढिदिनु भन्नु जिन्दगी छ्याप्टेन फेरो चाहिँ त फुर्बा देना रे सेजो देना रे कमसेकम निमा नि दलम यहाँ पर सो गयो हालत जिंदा शब्दन दे लगर मदो थामा नि का शब्दन देना ती पुना ती जिंदा खिगो मरवा सोसु लखिया योरवा ते समलो तंग मिदवा नि का शब्दन देना चरो तो मिथे दल शब्दन अब दो आता सम देवा त छिपाइ हमारे तपाईहरुले छ्याप्टेन गरेर राम्रो पढ्यो जस्तो अब छ्याप्टेनमा हामीले पढ्दाखेरि धेरै जबहरु गर्नुपर्छ नि नाकहरु पढ्नुपर्छ हैन नाक साक्षी गर्छ नि हामीले त्योहरु गर्दाखेरि भयो त्यो सबै कामहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकमा चाहिँ सोच्दाखेरि जिन्दाकुलाई मात्र फाइदा हुने उनीहरूले मात्र पुण्य लान्छ भन्ने होइन क्या उनीहरूलाई त हुन्छ साथमा आफैलाई पनि एकदमै पुण्य कमाउँछ अरे र त्यसरी राम्रो छ्याप्टेनहरु गर्दा राम्रो गर्यो संसोगा राम्रो गर्यो भने छाम बसेको भन्दा पनि केही फरक छैन अरे कुरो बुझिएन अब दिनभर खाना पायो फ्री पायो चा पायो दिनभर फ्री पाएन खाना फेरि पुनः भन्ने पाएन खाना कति मिठो पाउँछ फेरि हो नि होइन जिन्दाले जिन्दाको पुनः आउँछ जिन्दाको कारणले हाम्रो त्यो यस्तो पूजा गरेको मौका पायो यहाँ सोचे गरेको जिन्दा चाहियो भने यहाँ गर्नेको मौका पाएन नि त्यही कारणले सबै जाँदाखेरि पैसा सानो देख्छ के भन्छ पैसा कम्ती दिन्छ धेरै दिन्छ भने तपाईँहरू पैसा ठुलो दिनेले जाने कम्ती दिने नजाने गर्छ नि त्यो त तपाईँको गल्ती होइन त्यो मान्छेको बिमार हो यो तपाईँहरू मैले के भन्छ ने खानाहरू चाहिँ जगमे दास त्यो त खायो मारेस त्यो जितेन रोता सामनो तान्दा खरम ने खरम रेला दे सामनो अब अहिले हामीले छ्याप्टेन जाँदाखेरि कसैले बेसी दिन्छ कसैले अब हामीलाई कुयन भन्छ नि कसैले कम्ती दिन्छ कसैले बेसी दिन्छ र कम्ती दिनेकोमा चाहिँ हामी पढ्नु नजाने बेसी दिनेकोमा मात्रै जाने भनेको चाहिँ यो अहिले रुम्चेलाले भन्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मात्र तपाईँहरूको नराम्रो गल्ती देखाएको होइन अरे यो चाहिँ आजकलको यो वातावरण एउटा हुन्छ नि त्यस्तो नै भएको छ अरे के सिचुएसनै त्यस्तो छ अरे तर हामीले चाहिँ अब जिन्दाले चाहिँ कम्ती दियोस् चाहिँ पैसा जति दियोस् उसले विश्वास गरेर दिएकोलाई चाहिँ हामीले राम्रो लिएर सबैकोमा राम्रो छ्याप्टेनहरू पढिदिनुपर्छ अरे तपाईँ भन्नु त पैसा कम्ती दिन्छ भने गएन अब दिम पार दम्मा पार्नु पाएन कति नोछ भाइ भन्नु त त सानो पैसा दिएर नगएर तपाईँलाई आफैलाई कति नोछ भाइ हेर्नु त दिम पर गर्छौँ कहाँ देउको न देवा राम्रो सँगलाई निका राम्रो दम्बा छोरा जस्तो नम व्यवसाय आदि पैसा निन्यो टेक्दा पैसा त्यहाँलाई चाहिँ निका व्यवसाय आदि चेमा सँगलाई त चोङचम्बो र सँगलाई त अब यदि हामीले पैसा कम्ती दिँदो रहेछ भनेर गएन भने है
अब के नोक्सान हुन्छ भन्दाखेरि हेर्दा यदि हामीले गयो भने पर नाकहरू पर्छ पेचाहरू पर्छ आफूले पनि धेरै ठुलो पुण्यहरू कमाउनु पाउँछ नि त र हामीले पैसाको लागि मात्रै सोचेर छ्याप्तिनुहरू भएन भने र गयो भने पनि तर नराम्रो दृष्टिकोणले मात्रै गएर परिबस्यो भने के पुण्य कमाउँदैन अरे क्या आफूलाई पुण्य कमाउने एउटा के भन्छ मौका पनि पाउँदैन अरे त्यो कारणले हामीले स्याप्टिन जानुको लागि पैसाको लागि मात्रै होइन स्वयं आफूलाई पनि पुण्य कमाउनुको लागि धेरै फाइदा हुन्छ अरे अर्कोलाई त अब जिन्दालाई त फाइदा हुन्छ स्वयं आफूलाई पनि त्यस्तो झन् फाइदा हुने चाहिँ हामीलाई पाउँदैन भन्नु त्यो हिसाब गर्दा हो कि होइन भन्नुहोस् त सबैले सुन्नु है मेरो कुरा सोच्नु हो कि होइन आफैले हिसाब गर्नु हुँदैन तपाईँहरू हिसाब गर्नु हुँदैन हिसाबको त सानो के भन्छ धेरै कम्ती भनेर हिसाब गरेर नगयो होइन तपाईँहरू दुईपल्ट हिसाब गरेन एकपट्टि हिसाब गरेको हिसाब हामी अब जिन्दाको लागि र हामी दुईपट्टि सम्झेन अरे कि एकपट्टि मात्रै सोच्यो जस्तो कि हामीले पैसापट्टि मात्रै हेरेर गयो भने हामी आफ्नो लागि मात्रै सोच्यो नि त होइन अर्काको लागि सोचेन नि त त्यही कारणले दुईपट्टि सोचेर जानुपर्छ अरे जिन्दालाई पनि सोच्नुपर्छ आफूलाई पनि सोचेर हाम्रो जिन्दा कुरा होइन है हेर्दा हिसाब गर्नु तपाईँहरू पैसाले हिसाब गरेर नगएको होइन हिसाब त गरे हो सानो किन जाने दिनभरि दुःख गरेर पैसा अलि दिन्छ ल दुःख गरेर के फाइदा भन्छ नि त्यो सबभन्दा ठुलो नेगेटिभ आफैले नुसा गर्नेको सोचा कुरा बुझ्यो होइन दिनभरि दुःख गरेर पैसा अलि पाउँछ भनेर जान्दैन नि हेर्दा दिनभरि राम्रो पूजा गरेको मौका पाएन फेरि त्यो नुसा भयो नि पैसा आउँछ जान्छ के सोच छ अब पुनः चाहिँ शान्तिपुर भोग्नुपर्छ नि पैसा त आउँछ जान्छ केही सोट छैन कि पुनः चाहिँ शान्तिपुर मर्दाखेरि पुनः चाहिन्छ पैसाले कम लाग्दैन अब के भन्छ त्यो सिन्जी छिजाल के भन्छ नेपालले यमराजले पैसा धेरै कमाएर म मर्दाखेरि रामराजले पैसा दिन सक्दैन नि अब रामराजले पैसा दियो भने पैसा कमाउँदैन राम कस्तो यमराजले पैसा सोध्नु खोज त्यहाँदेखि सिङ्गम तान्छु होइन त्यो पैसा सोध्नु ठिकै लाग्छ त्यही त मौका छैन होला हामी पछि मरेर जाने बेला है पैसा तिरेर सुन चाँदी तिरेर म चाहिँ माथि बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्छु म माथि स्वर्गमा जान्छु भन्ने त्यस्तो दिने हुन्छ छ कि छैन भने छैन अरे के त्यो कारण मरिसकेपछि हामीले त्यो केही पनि लाने छैन पुण्य बाहेक अरू केही पनि लाने छैन हो किन भन्नुहोस् त तपाईँहरू त्यो पावर छ पैसा कमाएर मर्दाखेरिले के भन्छ यहाँबाट चाहिँ के भन्छ बाँसी दिएर माथि पठाउन तपाईँहरू कम सक्छ भने पैसा कमाउन नदर पैसा इम्पोर्टेन्ट होइन पुनः इम्पोर्टेन्ट हो कुरा बुझ्यो है छोरां तो खायो मारे ते सामने डामेला सिंह लामगे मेरे छोरां तो दुजा लाग में दास ते चेन वॉशिंग में दोस के लाग्यो होला तिमीहरू हुनु चाहिँ अब तिमीहरूको गल्ती हो भनेर चाहिँ भनेको होइन भनेर है तर भए पनि अब कति कुराहरू यसरी बुझाउने नभएर चाहिँ मिथिलाले आज तिमीहरूलाई यसरी बुझाउने कोसिस गरेको भने हुन्छ तिमीहरू अब अहिले तिमीहरूको गल्ती हो तिमीले नै यस्तो गर्दैछ भनेको चाहिँ होइन भनेर है त्यस्तो गल्तीमा तपाईँहरू गल्ती नचिनेको किन नचिनेको बेलामा राम्रो पूजा नगरेको सांसोका राम्रो पूजा तपाईँहरू जान्छ तर खुसी गरेर जान्दैन रिस गरेरै जान्छ आए गुम्बाको रुल भने नजा भने पिछा भने गयो नि ल मेरोको मौका पायो मेरोको पूर्ण मौका पायो भने खुसी गरेर बिहान पुगेर जाने होइन त्यो गुम्बा नगयो भने लोपेहरूले पिछा भनेर डर लागेर लाल लागेर गयो नि जान्छ नि उता परेर नपरे गर्छु भेनिया माटो न जङ्गा चिनी पायो टोलाम पुनः कहाँ हुन्छ आफूलाई पढ्नु मन परेन भने पनि एउटा हुन्छ नि माथिबाट भन्यो भनेर चाहिँ अब मन नपरे पनि पढेर चाहिँ के फाइदा छ त्यो चाहिँ पुण्य कमाउँदैन भनेर अब 1 घन्टा त पढ्छ किन रिस्क गरेर पढेर खुसी भएर पढौँ न अब त्यो रुलमा जान्छ रिस्क गरेर किन अरे त्यो मेरोको लागि हो आफ्नोको पुनःको लाग्यो भने अब जाउँ न किन गरेर फेरि यस्तो 1 हप्ता यस्तो गयो भने गुम्बामा बस्नु मन लाग्छ फेरि जाने मन लाग्छ गुम्बामा बस्यो भने मन त खुसी थियो भने किन बस्ने भनेर अब बाहिर गयो भने झन् खुसी पाउँछ मेसिङ यदि खाँदा मेरो साथ छ लम्ने मेरो छुँदोलाई सोचो के सम्झो त्यसलाई हिँड्न सार्ने तिनी आफै नराम्रो चिजले तपाईँले धोका दिन्छ भने कसैले नचिनेर यस्तो धोकामा नबुझेर उसले तानेको नि किन तानिदिने हाम्रोले अधिकार चाहिँदैन
सबैले अधिकार चाहिन्छ नि अधिकार छैन फ्रिडम रह गोमा रे तिमी नराम्रो सोच पछि गयो भने त तपाईँहरूको रह छैन नि अधिकार छैन नि सबैले त रह चाहिन्छ खुसी चाहिन्छ त्यो खुसी खाने आउँदैन म नराम्रो सोच्यो भने त्यो पछाडि गयो त्यो गयो भने आफैको रह भएन नि रह हेर्नु मारे रहलाई अधिकार ला रह अधिकार भन्नु होइन रह थियादि त्यो नाम त दुजा कारण रोस्यान त्यो सोसोला रह मेरो वा तेनो छे ज्यादे लब्जन ज्यादे सोसो रह ल्या छि त तेनी शब्द छोरो त रह चे मुथु नि ते कांगा ला दियो रो तिंदी हिंदू शब्द अब दो शोके गोंबला सांसोगा दिंदू शब्द अब दो कला तो सोनम याब सा सोना निमच रह जो थु गोरवा तू छांग तो रह गो गोरवा तंद रह परम त मेवा फ्रीडम त छैन नि सुन्नी बेलामा सुन्नी उठ मान्छ भने उठाउने खेल्ने मान्छ भने खेल्ने नखेल्ने भने नखेल्ने अब रह कहाँ छ खेल्ने मान्छ भने खेल्ने नखेल्ने मन छैन भने नखेल्ने अब रह छैन नि अब खेल्ने मान्छ भने किन खेल्ने मन खेल्ने मन धेरै खेल्ने मन आयो फेरि खेल्यो भने मन आयो त किन खेल्ने कसरी सोचेर खेल्ने ती सम्झो तातु गवा छम ढुने टोला छमने माटो न ने अब रह यो मर्दा छमने ठोदुकल घरची नै छमने ठोक्यो रोया दे घरै मियो चिन्डो सम्नु चाहिँ ताङ सुसो न त्यो रहले दियो गरवा के चाहिँ गोथुसे कुरा बुझ्यो है अन्त रह त नि हो मर्दा अधिकार केही छैन अहिलेसम्म लब्जङ छिन रे शब्दन रन्नाले सोसोला रह जोया छितो रेदा छोरा त रह जो थु मे त पे ngो छाव रोवा सेम दे छोरा लापयो रे सेम दे दबो जामा त न बेस्ती हो रे सबभन्दा शरम कुरा अपनाको मन आफैले समति छैन अर्कोले समति छ त्यो सबभन्दा ठुलो शरम कुरा हो ने सोसो सेम दे सोसो ले रे सोसो दबो जातु मे त मिक पुरा उडा जो दिदवा त्यो ngो थासो दे देला अब आफ्नो मनलाई चाहिँ अब जस्तो हामीले नराम्रो सोचपट्टि लगाएको छ त्यो नराम्रो सोचले नै हामीलाई हिँडेर लान्छ आफ्नो अधिकारै छैन अरे र हाम्रो मन हाम्रोमा छ र हामीले सही बाटो चुनेर त्योपट्टि लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ है नराम्रो वेमा चाहिँ हामी हुन्छ हामीले नराम्रो अब यो सोचहरूलेपट्टि चाहिँ हामी हिँडेर चाहिँ त्यतापट्टि गइरहेको छौँ हाम्रो अधिकार चाहिँ आफूले राम्रो सोचेपट्टि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ अब मेरो अनुभवको कुरा हो तपाईँहरू कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त मेरो कुरा ठिक हो कि होइन ल भन्नुहोस् त 근데 럽종 징에 말해 달라다 다 럽종 같이 징에 하고 그러 딱 그러 이렇게 셰다 럽종 징에 짠잘 럽디 저 그래서 럽종 징에 서도 가만히 줘야지도 누구 저런도 럽종 징에 멍박 빼샤 까마 줘야지도 럽종 징가 누구 살다 럽종 징에 샘질에 여기 있는데 깔래 가고 있어 럽종 맨날 미기 nhập 시그래 삼년 럽종 징이나 만 럽종 징에 샘질에 여기 밀라 펜토게 섬니 빅 가리나 하모고 다이 간다니 이어래 저런도 섬노 간디 럽종 야부체서는 안 밑에라 가는 이자디어래 테네 럽종 지구에다 나 럽종디 야부체는 안 미야부체 미 시가 야부지 저야 나 샘텐라 야부 여기 내 미만라 야부 여기 섬니 럽종 지구에다 알 페샤티스에는 알 페샤 태와라기도 섬니 럽종 지구에다 개개인 로벤차 켜보잖아 이거에 배샤 태워라고도 선 로벤체나 딩이 하모고 미래를 삼로래를 요래 디랭에 라모 동안 외신메 다 남도 담는데 샤이딩 안도요 하고고요 오만가도 진짜래 삼로 저런도라 열샤샤 인지래 레마도 타키그메다 양안 외신이 오마로와 딱 저런도 럽존 재미거리 럽존 진에 럽존 그들 카페 짜고 때네 럽존 제거에다 나 럽종 지네 티 로벤데 띠알 뭐 한번 첨부 중에 코 따다서 그때 럽종 제거에다 근데 저 럽종 제거 다서 그때인다 그래서 이 미팅에 남도 담면데 네게티브만 보이는 거래 티천도 가리 티스처럼서 삼로데 따아 디렉에 라투구메 뭐시니요 말에 남도 담면데 샤기는 야부 샤기는 독자 나가 담면데 나도 샤기를 다 라마야 부지 저거
샵된도나 빼샤 태와래 되네 로선 다손 댕에 여기래 캠보지트나 빼샤 태와라기도 꾸자에 첨보라기도 되네 꾸자다 빼샤가 섬로탄 마땅 나 롭전 째디 소소 미아부지조야 야부지조 투소나 뛰는 거 소소 야부지조 투소나 현달은 미 야부조소 가래 그러 시간 랩사로와 된대지네 롭전 제로지 삼로 땅도 갈 미 롭전 제네 제로지 사벨 부자에 아부 람로 파레라 소자 람로 사야바네 파레라 페다이 세 फिर esto कर जाता कि अली पारे बने के रुम्बुची था बने के रिसिबल करने मान्छे एउटा हो भन्ने जान्छ अब आजकल त यस्तो छ नि त्यसले मम्बुदो सम्बुदो तंगे त्यस्तो नि मान्छे लो अन्तर माथि न ngandole चौयो मार्दै छोरो त चौरा गर्दा चाहिँ मेला न पप गरे ने ngandole तिनारे माथि न ngandole दुशा जु चेयो मारे माथि खासे ngandole माथि हैन छोरो त चौरा रो माथि सुना दिपी लेकर वा कोतिना माथि त ngale छोरो तिनी यान्डोया चिदा माथि न दुर्डोया चेयो मारे ngandole ति माथि सासोना याबु ति सोना छोरो त सोनम सागरे माथि न छोरो त छोरो त जोरे वा रे मारे को मी याबु येना ये मेना मी 쳔보레 ngandु लो춘주 그 찌야디 ngandु 랭가 찌소에나 소남데 쳔도레 마치 소에나 저런 디바키기래다 콜라 찌 마치기 콜라 개변 가요 말에 구십제야디 개첨부레 구십제소나 소소 소남레 소남 사이든 담에 나도래 체랑치네 소남 말다 미 체중라 소남 찌와 미 총알라 잠보 조야디 포로 소남라다 인지 미지 추겨와 투선에 소남 라야치다 두두 마지네 겨 맞다 그 소남 소야라 가리는 디고르다 고투서야 야야 다 텐데 당아버도 천도 럽정지 레제 넘버에 전에 넘버에 가두이나 부고도 야부여 럽정 야부 지기 두스는 가두이나 알라 라그레 강아래나 나사 가리잖아 롬부체 로바체로 해서 그런도 저런도 계제시에도 하고도 저런도 갔을 때와 예매 대바등이 하고 바로 건도 부고 대강아도 대가도 롬부체 로바체로 전에 포랑 알아 또 텐데 해서 그런도 빼 저런도 샘레치기도 등이 하고 그러와 텐데인도 저런도 캠보도의 집에 레제 넘버도라 야부티로치 코랑도 류라요 비 연den도도 강도도 레 캠볼라 노트도 거 야부칭민도 전 통고이제 코랑도 전체는 코랑도 전 매버서도 그래 저런도 전체는 무티니 전 마서 그래 미 gem바도 전체서나 tel라 라메다 마테 코랑도 전서지 코랑도 가서 그렇고 코랑 전서래 코랑 매버서도 그래 너도 로친주가 소소 매버서도 말다 무티니 전서 되게 제발로 저에도 보라리 차례자마데 라마데 코랑도 노트체나 코랑도 게 가서 그러 매버서도 그래 당한도 로친주 냠냠면도 저한테 야 범자 담아서 등 차기로 와 되는 맞에 디스전터나 카마뭐 마땅 저희 잠마데 저희 자손에 정말 그 연대람네 저런 누구 말해 저 얘네 요면에 코리 송주 연대디 라나 저런 들네 저희 돈은 시주된 얘기 말더니 소소 좀 알아서 와 야 가게도 아티스트인데 랍주된 얘기 말해 소소 좀 알아 말해 저희 얘네 요면에 주도 지어 말해 캠볼로 펜사리 연대 랭고데 랭디 저런 들 랭케네 그런도 저들 때려 때도 그냥 야부질래다 저런 건도 쩐도면도 저도에 고 말해 그런도 라바게 말로 쩐에는 그런도 매버서도 그런 제절에 그런 소도 그래 가슴을 저런 저 소주대 저런 매버서도 매와 대소도 있는데 잡아요 말이다 고투소와 남돈 남면다데 네게티브데 뇨르땅 포지티브데 망르땅 세고 말해 되네 고나마니도 까마청아 삼로땅 하두rum부치 랍주델라 이치 제고 말에 저랑도 삼로텔라 이치 제고 니차라 이체 맞지 이나야 저랑게 삼로 땅주대다 하두rum부치게 송샤조당 캠프 남바가 송샤지 투테니 간디게 소소라 팽게도 티 저랑도 따지다야 돼 저랑도 라라바레다 소소 삼로 땅텔라 이 맞지 라마 캠프 랍주델라 이체 고고 말에 안도 랍주디 이체 고요 말에 저랑도 삼로 땅텔라 이체 고요 말에 이나 로베 캠프 송샤조기 된된데다
삼로 땅땅다 철안도게 삼로 땅땅이 수때니 소소라 유스지다 간디게 팽이도서는 철안도 라바로 왔더니 이 gond아마 삼로도 마 녀와도 폰다마데 까마 쭈 쭈앙아 마 녀니 소소 삼로 땅주들라 따지땅 캠볼로 변남바가 랍자지들 따지땅 수 니차데 인데 수때 고소서 되니 소소라 베지단다 철안게 삼로 땅주디 펜도구두다 라 럼보체가 손주되다 캠볼라마 레젠담바도 손주되 소돌 펜도구도메도 때 철안돌라 샘라 베지단다 때 간데기 팽겨나 때 때가라래 때 때가라 이체체나 되게 때 소란도가 난도게 랍주디 인지미 제골라요 말에 철안도 삼로데 인지미 올로고요 말에 다시 땅에 개점보러 와 철안도 다시 땅면 와 철안도 람도 무주야 돼 다시 마다네 두부가 완도 두고라 소소소소라 바자치 마두로와 철안도 놓쳐버려 소소소소 바자치 도문다 소소 바자치 마동에 파마를 간데 바자치게 고소소와 대삼로야 부탄로 철안도 내주가라 tanda야 부치로지 tan다 제소나 소소 내용그래 되네 캠볼로 펜도도 가야 부티로지 코랑도 게던다니 말에 철안도 체도대 동sem나는 뒤대 근데 여러 보라는 로초조를 치자도는 로초조를 빼샤는 아바 여러 컨돌라 난도 람니 보라다치 말에 코랑도 삼로땅 대니 레구시니 니 레구시 코세마면 레투 말아 제가 코랑도를 셈바여 땡에 나와다 컨돌람상 철안도로 와 디 니데 고가야 부텔라 톨라땅로 마제로지 robjang kanto do cherochi gosusoa tene choranto kalare dolore nana yenche nganto tamjege nganto jinege pora shabji shugore tende do piri pama la kanga tego mara robjang yabuchi pama ne robjang chegore piskish segyo mara te choranto lama yabuchi sona pama gi ju bejo mambo bajai chesoa te choranto trawa yabu mache lega mena pama ge sogore tene 나송아에나 때문에 컴바인지 블레전이 보고도돌라 보고 시주고 말해 컴바인지 블레전이 강도도 맞아봐도 이 파마를 가서 됐어요 근데 맞으로 제 근데 고가 위도가 장사야 부터 고가야 볼래 로줘야 볼지 고소소아 근데 다 망부지 쉬야미도 망부시네요 돌랑 뺐다 도지랑선데요 고바 처리를 장자와라 피리 pero cuando trabajamos mucho tesis de origin de semana gondola 가기니 때문에 하벤툰 됐어 다 용고 때나 용 맛이 못사 근데 지금 있어도 하벤툰이 왜 저들 가서 이제 뭐 가고 싶어 되네 파마 저런도 파마야 신감 단계 이날에 냐와 단계는 저런도 라버레다 저런도 야보 맞잖아 마마 파마도도 샘테기 냐발 홍거래 파마라 저런도 야보지 럽정 야보지 저런도 야보 차소나 파마 신나야 삼 당아 신나 접함에 네 보고디 야보 차소 로소소 랑고탄소 삼네 신나야 코랑도 배 지부진 로초래 파마 냐와 당연나래 생각다나래 ताबेगोरो हाथ में था है बोले तो बाटो देखेको ये बाटो में ये ने ना ये ने ताबेगो हाथ में हो मो जबरदस्त करने सकते ना संजय के सोयर का सोर को छुने संजय के सोयर छुनते रोबाटो चलो ये संजय के सोयर संजय जबरदस्त जोर मारे तो डबल ने थरबा लंगते नहीं लेंगे रे 로마도 다 저랑도 라와데 다티 가란 샵지디 저랑도 야보 말에 받은 얘기 저랑도 가 진짜라 추선이 삽지 깔리 좀 되거다 스페셜 레라부터 되면도다 당이 유식매 다 저랑도 럽정 아버지로지 나를 펜토모도 지셈 지자와매 다 저랑도 소소소소 바자야 아버지로지 소소소소라 바자이스고 말해 칼로르 소소소소 야쪽 세 말해 소소소소 다보야 잡 소소소소 최숨 고소소와
저랑도 야부지 바제체서는 나 미유디다. 저랑도 공부되는 가 따무지 평화선은 미유다지매. 저랑도 야부지는 나서 tren드다 태체만 지부용하지다. 저랑도 럽자 볼 때도 나 파마를 지내 야부지. 수요 또는 사람가 되게 깔리 점을 로변 남아도 깔리제래. 저랑도 다 파마 냐와 땅고 때나 생감 땅고 때나 가르치게. 저랑도 파마를 그세 때와야래. 또라 파타오네. तोला पठाउने मान्छा भने राम्रो नपानु बदमासी गरी जानु फामा आबामा माथि पाठो मान्छा भने राम्रो लामा काट्नुहोस् राम्रो मान्छे बनाओस् पछि राम्रो मान्छे भयो भने लामा बस नबस मेट्यो हो ल त्यति हो धन्यवाद